Zdravo prailalen penalen, mir tu mensar. Prailalen penalen, mangava te kira hari lafi bashi o posledna vremija. Neli sova kirala i Biblija bashi i idnina, sokovo ko posledna vremija. Akana isi bud stihja ki Biblija bashi akaja tema. Amen avdje naete kira bud detalno lafi bashi akaja tema, nego ka kira lafi bashi o najosnovna bukja so mora sekova verniku te janel, hem za da te šaj amen sar vernike to vas spremna, bašja da vas so šajta avel, koaka vas sveto. To vas spremna, hem te jana sote kira, hem sote misli na koga dikaka la bukja. Dobro? Znači prvo na prvo, amen sarine džanaje deka o Isus palem ka veliko sveto. Neli? Akava viki najele od duito ajbe Isus eskoro. Znači o prvo puti koga loko sveto, ova lo sar tikno bebe, sar spasiteli, sar učiteli em spasiteli. Neli? Te šaj ko kraju te merel, hem ko trito divete uštel, baš amare grevja, sar kurbani te merel, a mengi, te spasinelamen, krotko sine, kodava vreme koga alo. Ama, od duito ajbe leskoro, kovo skros javer, ovka vel sar caro, sar spasiteli, oje, amen, ovka vel te izbavinelamen, evernikon, ama kavel sar spasiteli, hem sar caro, hem ki bud bari slava. Ki bud bari slava, hem kovel sudo celo svetoski. Te čiti nahari taro Matej, biš u štarto glava, o te o Isus objasningja budbukja baši idnina sokovol, baši oparipek sokovol, hem baši leskoro duito ajbe. Te čitina taro bišev tato stiho. Soske sarso i molnja i klola taro istok, hem svetinela džiko zapad, a gjar kovol hem o ajbe emanu šikane čaveskoro. Znači, aka te dikaja deka koga iranelape, koga avela o manu šikano čavo, znači o Isus, ali snijek posebno anaf Isus eskoro, šaj ko ja ver vidio te kira lafi hari baš jadava anaf. Znači koga kavel o Isus palem, ki puf, sarine kadi kenadava, kovol sar so i molnja i klola taro istok, kem svetinela džiko zapad. Znači sarine kadi kel, naetovol tajna. Ok? Pa posle te čitina hari ki isto glava, biše štarto glava taro Matej, biše na to džiko triando jekto stiho, vakirala gjar. Odma pali tuga ko doladive, o kam ka temninjovol, i mesečina najte del plisvetlina, hemol čerina ka peren taro nebo, hemol nebesna sile ka raznišinenpe, hem togaš ka javinelpesko nebo oznako emanušikane čaveskoro, hem togaš ka roven sao plemja ki puf, hem ka dikenle emanušikane čave, saravela ko nebesna oblajkja, silaja, hem bare slavaja, hem ov ka bičalelen ple angelen, silno glasoja tari truba, hem ka kedenlen oleskire izbirimen taro štar bavlala, taro je krajo neboskoro, džiko javer. Znači dikaja deka koga ka avelo Isus, odma preta avel kovel but interesna bukja ko nebo. Nađana točno sar ka ovel, ama pišnela ka te očerina ka peren. I mesečina najte del plisvetlina. O kam kovel ka temninjovel. Pa togaš ka javinelpes oznako emanušikane čaveskoro. Amen, panda nasjem sigurno soja da vas znako.
Ама кога каово, лескере е де влескере вернике каджанен, ола каджанен, ково ясно ленге, сојбути. Сари ненге ко свето ково ясно, суске пишинела, хем тогаш каровен, сао племија, ки пув, хем кадикенле е манушика не чаве. Значи, ола со наверуинена, со наверуинге ко Исус, олада ка пенджаренле, ка джанен, дека грешинге којава моменти, хем каровен, кога дикенеле. Значи, о Исус кавел, силаја хем баре славаја, хем ка бичалел пле ангелен, те кеденлен е верникон, лескере верникон, кој поверуинге кој Исус сар спасители, кој следи ненеле. Ајде те продолжи нахари, те читна таро прво Солуњајна, штарто глава, дешу паншто джико деше ефтато стихо. Ка чити нахари повише баши саро Исус ка кедел певерникон. Пишине лагјар. Соске, акава вакерава ту менге преку слово е господарескоро. Дека амен, кој живи наја, хема човаја джико е господарескоро ајбе. Наете джа англедеро кола кој мугле. Соске коркори о господари, ки заповед ко гласо е архангелескоро, хем ки девлески труба, ка хулел таро небо, хем омуле ко Христос, ка воскреснинен прво. Палодова, амен одживде, амен која чилем, ка ова грабиме заедно ленцар, ко облајќа, ко воздух, ко пресрете господареја, хем агјар за секогаш ка ова е господареја. Значи, буш желав јакала. Нели, о Исус кога кавел, прво ка возделе мулен, кој поверуинге лесте. Ка кеделен, заедно олеа, хем после, амен, која чилем, кој сием дживде, која дова моменти кога кавел, аменда, ка кедел, хем сарине кова, заедно Исусеа, хем кодава моменти, хем за секогаш кова олеа, ко пресре. Секогаш и сиеме надеж, соске, акаја амари иднина, уџарај Исусе, та велте леламен. Добро, кога? Кога ковол? Кога ковол? Понекогаш ти кај сиди сабе учителја, христијанска учителја, кој вакирена точно оласар со мислине на кога кавело Исус. А секогаш на кела дава датум, значи грешинге. Соске никој наджанела кога. Те чити на таро Матеј, исто глава, бишу штарто глава, 36 стихо, пишне лагјар. А баш и од овадиве хем сати, никој наджанела, ни од небесна ангелја, а само млодат. Агер вакир јао Исус. Значи, никој наджанела. Ако некој вакирала дека джанела, хова вела, или грешинела, наджанаја, ама сашто кадика, акана, требела това спремна ко секово моменти. Те чити на Хари Панда повише таро прво Солоњајна, паншто глава, таро јекто джико шофто стихо. Пишне лагјар. А со Кирела Пелафи башио времја, хем сатија, прајладен, на етумен потребате пишине опестуменги. Соске коркори тумен шукарджа нена, дека е господарескоро диве, кавел сарчор кират. Кога кавакирен, мир хем безбедност, тогаш ненадено ка перел уништување киленде, сардук тари камни джули, хем накана шенлатар. Ама тумен прајладен, на сиен ки темница, тау диве тара келтумен сарчор. Соске сарине тумен сиен чаве е светлинакире, хем чаве е дивескире. На припадина е ракјаке, ниту е темницаке. Хем агјар,
те насова саројавера, него тоа джангавде, хем те ова нерне. Значи, прајланен, о Исус кавел кога о народо наочекујненале. Значи, ола вакирена сарсо пичнела кате мир, хем безбедност, наочекујнена нешто тавел, ама о Исус кавел хем сар пичнела сар чор кират, хем ленги ковел уништување. Соски ола наверујненале сте, наслединенале. Акана амен, верникја, амен очекујнае деко ова вела. На джанае точно кога, ама джанае деко кавел, амен живинае, а гјар сарсо мангела ов, слединаеле, амен секогаш сием спремна, сарсо пишнела кате, те ова джангавде, хем те ова нерне. Значи, на прастаја пало световна букја. Амен секогаш мангајте служи на Исусеске, те мангај Исусе, те шунале, ко са. Значи, амен сием спремна. Добро, од дујто, бути со морете хајлова, морете джана баши иднина. Кавел о антихрист. О антихрист. Олафи анти, значи нела против. Значи, акава е јек мануш, или насим сигурно дали јек мануш, или група мануша, или нешто агјар, ама ови е бенгескоро мануш, кој ка вас делпе, која ка вас свето, ка владинел, ко са, хем ка мангелте кирел саринен, те слединенле, те шуненле, хем те нашунен е Исусе. Ајде те чити нахари таро дујто солуњајна, дујто глава, трито хем штарто стихо. Пишнела кате баши о антихрист. Вакирале о мануш е беззаконие скоро. Акате, која вертанки Библија антихрист вакирала. Значи, пишнела сар ов кавел, пред те авел палем о Исус. Значи, пред те авел о Исус очекуј најдека ковол, акава антихрист или мануш е беззаконие скоро. Те чити накате со пишинела баши леске. Никој те нахова велтумен ко било саво начин. Соске од ова, значи Исусе скоро дујто ајбе, од ова, најте случај нелпес, чико те прво наавела о периба, хем напојави нелпес о мануш е беззаконие скоро. О чаво е уништи баскоро. Кој противи нелпе, хем возделпе упредеро са, со вакиралпе девел или светлина. Агјар со кабешеле девлеске ко храми, хем ка престајнелпе пес, деко овитано девел. Значи, акава мануш, или некој мисли не на група мануша или влада, ка вел, ка возделпе, хем ка престајнелпе пес, деко овитано девел. Значи, ка мангел телел поклонување, песке, место е девлеске. Те чити нахари понадари, со пишнела исто кол дујто солуњајна, дујто глава, ејнато хем дешто стихо. Од овајтано окова, каскоро ајбетано според о сатанско делујбе, секоле силаја, хем чудесно знаконцар, хем ховавне чудонцар, хем секоле неправедно ховај баја, баши околенге, кој мерена, соске напримингео мангипе ко чачипе, за да те спаси ненпес. Значи, кога кавела кава мануш, ка си кавел бут бари сила, сатанско сила, чудесно знаконцар, хем ховавне чудонцар. Значи, ка мангел те ховавеламен, хем саринен, амен те шајте слединале, место те следи на Исусе. Ака те пишнела дека стварно ка ховавел околен кој напримингео мангипе ко чачипе, значи намангене и о чачипе, намангене те слединен Исусе. Ама амен, о верникја, ако амен следи на Исусе, сарсо требела, ов каделамен мудрост, те джана, те пенджара кава е мануше кога кавел, те джана со те кира, те джана дека требела те одбинале, те наслединале,
овка дела мен мудрост. Ако мен шукар пенџера Исусе, тогаш каджана, најте хова вела мен. Па после прајлален вакирала ко откровение, најте чити нас акана, ама само те вакиравту менге дека пишинело те баши исто баши акава монуш, кој ка кирал баре чудија, баре знајќа, ка кирал саринен те поклонинен пес леске, хем околенге кој на поклонинен пе леске ка мударелен. Ка кирал секој јек мануш ко цело свето те добинел јек знако, или ко десно вас, или акате ко шеро, пишнело дека ако нанету знако, таро акава мануш, таро антихрист, наштите бикине, наштите кине. Пишнело дека лескоро број, тано шов шел, шоврдешу шов, или шов. Значи лескоро број адава. Амен пана наджанаја точно кој акава мануш, точно саво знако акава шов, со значинела дава. И си секогаш учителе кој вакирена меджанава, акава значинела, акавај. Ама амен пана наджанаја прагален пенален. Ама кога кавел, о Исус каделемен мудрост, каси кавелемен, ако следи наеле, ако родаеле стар мудрост. Исто агер, бути важно те хајлова, ко прво Јованово пишинела дека и си веќе бут антихристија ко свето. На не само јек антихрист, и си бут. Таро почеток, джико акава време акана, и си бут антихристија. Значи, ако некој вакирала, акава мануш антихрист, акава е антихрист. Шај точно адава. Шај нане обаро антихрист кој кавел ко крајо, ама и си бут антихристија. Секој е кој против Исусе керела бути, ови антихрист. Значи това джангавде, баш акала букја прајлане. Мате хова венамен. Исто агер бути важно те хајлова дека ко последно време претавело Исус, ко баре муке, баре проблемија, баро страдање ко цело светот, баро сидиба, ко војне, ко бутпукја. Те чити на таро Мате, исто глава, сашто читинген по англе, бишу 4 глава, бишу јекто хем бишу дуито стихо. О Исус пенгјагјар. Соске тогаш као бари мука, са ви насинетаро создавање е светоскоро, джиакана, ниту као вол. Хем ако не би скратисалиле одоладиве, не би спасингивол нијек тело. Ама баши о избири ме, значи о верникја, као вол скрати ме одоладиве. Значи, авена буд паре времја, прајладен пенален. Добро, секогаш и си ко разнатана ко свето паре времја, кај со мангенете мударене верникон, пример, или и си војне, буд страшна букја и си. Ко секово време и си. Морате ова секогаш спремна, баш јакала букја, те джана дека кавен, посебно ако амен сием верна вернике Исусескере, кавен паре времја менге. Ка гони не на мен, ка мангенте мударе на мен. И си јасавке букја, насамо ко крајо, него секогаш и си. Те джана дека авена матова разучари ме, кога авена савке букја, него те прослави најдевле, соске овка поможинела мен, шај чак куакала паре време те радуи на мен, соске овија менсар поможинела мен. Ко крај прајлален, и си буд букја баш о последна времја, не мора мен, натребела мен, са те хајлова, са о детајле те истражи на, те дознај на. Само те дика ко Исус, цело време те дикале, те шунале, те рода мудрост лестар,
те джана дека ако требало те хајлова нешто, овка си кавелемен, каделемен мудрост. Значи, те джана дека о Исус авеле палем, те уджарале хем те ова спремна. Дуито, те джана дека авело антихрист, веќе и си бут антихристи ако свето. Камангенте хова венамен, камангенте сикавен баре чудија, ама дикаја ленде оплодија, дикаја дека ако хова вена баш у Исус, ако наживинено уредно живото, англако девел, значи на неа даватаро девел, хем мате хова вамен. Хем трито те уджара паре времја, прајлален пенален. Мате дара, мате ова разочари ме, него те очекуј надава, хем те очекуј на у Исус, те подржи неламен, те деламен сила, хем те прослави нелпе ов преку амаро, чак преку амаро страдање, амаро цидиба сој сијамен. Значи не мора сајта хајлова, не морате ова бут джанде прајлален пенален, него само те ди како Исус. Ови амаро пастири. Одевел нека благослови нелтуме.